station in Zelishone, Samatoa FM 88.5, Motawansi Ahone, Mirataru Mitsum, Rahaureno, Yalissume, and the Boom, Rekawakanga Jaloquaho, Dr. November, Azamajaloli, Osim Pumuli, Osli, Hotawaki, Elia, Victorious Faith Ministries. Doc. Last born, I can't like you quickly. Oh. Good. Yes, my last born, are you good? I'm happy. I'm happy with all one thing. Banabambin. Banabaite, Skakafala, Kikamon. Yakikutam not. All right, tomorrow. I can write it. Then I can shop. No, right in the shop. Mamedi, Lika Penacala Facebook, you Pastor November and Victoria's 5th ministry. Same Pastor November and Victoria's. PS November VFM. PS November VFM. Yeah, Pastor November 18 in the Marhaisoka Rona, we can but the Ricadile and Chalia to by Lebar Hijack, Barinkala page by T-Liter. By D-Liters for one. By follow. Yeah, Pastor November and Victoria. Yeah, Pastor November and Victoria's can need by because how Finian fella can a life figure. Yes. Then happy life Facebook until TikTok agaki Dr. November Kappa Pastor November ki life hotona deliberate. Yes. Mamedi PS November VFM ki page akay life for you. I tell you, le mo mamedi mpomo ke ko posera fela hanyane tsatsine. What's what Sunday ni kibaka ka hore batho re gone o bona tsele modimo operating ka yona ba ya phazamisa that is so na batho ba ngata ba kwatetseng tate modimo ba tsora batho ba mkwatela ya ba mkwatela le nna ke tsona nna go ke tate modimo entle ko kwatetse sharp because you know we said it's like the phame tsela you are operating ka ona hona motho ka understand and you are frustrated. I'm telling you it's frustrating. That is why Bible ring re tshwantse re tsamaya ka tumelo on tate modimo ho batla la tumelo so mo bona because when you ka try o sheba tsela yo only ka o sheba tsela on tate modimo a operating ka ona is difficult. It's not an easy thing to understand unless you dumela. And I understand why that Mudimana redumene because who dumela who blela you trust in that Mudim, you trust the creators, you trust the planets are high, you trust the you trust everything because Kibanaga that Mudim treat as well like the boyfriend, the girlfriend, the husband, because everything Yamuna how I question, everything Yamusadu I question, everything that partner or tornado question about how understand that battle and that's when refil and that Mudim Harfika le we want to understand everything under the model. And then in the understand. I'm telling you, Tebata fella, you must believe him, or more trust the Utwelebo Pilobao, Matsuma. So, when I learned to Mamma, Ekibaka was Sheraka and Alitatina Suglina. I want that to my yeta. Elenya hlola pelo ya ka le mabane ne ntse ke meditate le prayer ya ka itshintshi le man gore ke rapela jole ka mopholoso ya halalelang ya ke sa rapela wa tso thapelong ya le tsong bom e tsong gogothong o tsona le di prayer tso tsong gogothong ya o tlo re yana tsong gogothong yena ene ha ina moko ka mani fellwa ka speed but wa bona this one I get that I share a country number one. I go to Kishera the Mumamedi, Kasontan, Kishera Khan. Exodus chapter 3, verse number 7. Irim. How about verse number 7? My favorite. Irim. Iriaba Murana Oriki Bonimaxino as a Chabasaka say, Ehepeta, Kutule Lisilo Sasona, Seba Quankiba Floris Basona. Abare, make it Seba, the Tukufato Sasona. Verse 80 ke theo hetse lefatsheng ke hona o tla se lopolla matsong aba e repeta o se nyolla naheng eo ke tsise naheng entle e batsi naheng e phalang lebese le mahe a dinotshi ne naheng ya bakanana le in now when we check ntho modimo yetsang ai mamedi ntho milk and honey lebese le phalang le naha entle ene se ntho e tlang e tate modimo tlo itlisang
baneng ba Israel mo ba leng teng but ne le ntho bana ba Israel ba tshwantseng ba ye ho yona. There's a difference between ntho modimo o fang yona e tlang le ntho ye o tshwantseng wena o ye ho yona. The problem ka kanana le milk and honey le everything on that modimo ana ba tshepisa yona e ne ba hloka hore ba nke leeto ho ya ho yona. It was not something eo e tlo tlang ho bona mamedi wa karatang. So now ntho e ke ratang ke now ha ba tlo nka leeto lena now leeto lena leo ba lenkang le complicated nyana tjena na wena mo mamedi wa karata le complicated because le na le di challenges tse tshosang. We all remember rununa le watle ha o bala chapter 14 bana ba Israel ba kopane le watle then nining ba Israel do ba Philistine bana ba thibela ba Israel nining di chaba tse di dilwantsha na bana ba Israel nining bana ba Israel bana ba lungwa ke dinoha nining bana ba bolawa ke tlala lo hatateng. So it was a challenging a journey a challenging ka tsela makatsang. That is why ke ithutile something or what's ba ho tsamaya le ntate modimo hloka mo ho tshosang. Guys o tsamaya le ntate modimo hloka mo. I'm telling you, lo mo trust ntate modimo lo mo believe. It's not an easy thing when last born ya ka hore ebe batho ba tsamaya le ntate modimo. That is why re bona batho ba backslide ka bongata. Batho ba tloela ntate modimo batho ba backslider batho ba gotlela badimong ba bona batho ba gotlela dingakeng tsa bona batho ba gotlela dintong tsena because it is not an easy thing to tsamaya le ntate modimo. I'm telling you, it is not an easy thing. That is why if o batla o tsamaya le ntate modimo hantle mo mamedi wa karatang, you need to check dintho tse ntate modimo ba di etsang o checkele tse nyane because dintho tse nyane le tseo ntate modimo o yetsetsang tsona di tlo sebeletsa le mohlang eka o thotse because hona le nako e jwale yo re ntate modimo e be ka ha exist mo mamedi a kitse le nkutla hona le nako e ntate modimo ka reng ha exist hona le nako e jwale bo ipotsa re ntate modimo ka and it is ha se mohlolo because even le mora wa morena Jesu re mutlo a moheletsa morena Jesu a hoeletsa ntatae ana hana ntatae mo lahlile a re Eloi lama sabakatan modimo wa ka o ntahletseng because le yena na fihle moment ono o na hana re ntate modimo mo lahlile and that moment mo mamedi ona hana re ntate modimo re lahlile. It is the moment o ngwana modimo re a fihlang hona ka bo madimabe whether you love God, you are faithful how you see dintho tse mpe wa nehela wa tithe but that moment o ho thole bophelo ba motho o bo feel hore ka re ntate modimo o lahlile ya yetsa. But that's one thing e ke rata ngwana mamedi wa ka rata ke rata ka Samson ha ba Philistine ba qata mokuta mahlo ya bobedi ba montsha mahlo mamedi wa ka rata ke rata tabeng ba mokuta moriri ha ba qetile ba mo honya mahlo e ra ke ba ka ntshena ke ne ke re ba Philistine ba ne ba re Samson re ba ka utlosa mahlo gore o ska hlola o bona boteng ba modimo o ska hlola o bona boho o ska hlola o bona modimo ka mahlo. But ntho e ke ratang ya Samson le hoja a hontswe mahlo but una sa tsibile modimo a utlwile le boteng ba hae modimo bophelo ba hae. That is why Samson o gone o batla modimo a sa mmone a sa hontswe mahlo but a tsiba mo mamedi wa ka ratang Samson knew hore o khono thiko o teng. Doesn't matter ke mone, doesn't matter ke sa bona mesebetsi ya hae, doesn't matter ke sa bona matla a hae but o sala yo ntate modimo teng. And because Samson hona le dintho tseo a ileng a di bona tseo ntate modimo a di entseng bophelong ba hae tse entseng hore le ha sa sa mmone ba tla tseba hore modimo teng. A ke tsebe ke bua le mang. Amen. Yo, a ke tsebe ke bua le mang. Now ke ena hentwe ke ratang seleke le my last born modimo ro bana ba Israel ke tlo le isa Kanana. Yes. Ke tlo le isa Kanana lefatsheng le letle le nang le mae a dinotse. But like I said mo mamedi Kanana ine hloka hore ba nke leeto and leetong leno ho nona le di challenges tse tshosang. And one of the thing when my last born en tshosang eteng yo tlo itholang di challenges in tsohle tsa bana ba Israel mpotse ke tlala kopa ke be hantle ke bofutsana
one of the thing hara di challenges tsohle tseo bana ba Israel ba kopaneng le tsona ye nngwe ke bohloki le bofutsana le bo ke tla re ke bohloki le bofutsana because the bana ba sena letho now ke re mamedi o tlo mamele tlala yena yo e etsahetse mona ha o bala the same Exodus chapter 16 when mamedi wa karatang chapter 16 ere mo mamedi wa karatang verse number 4 ere ya ba morena o re ho Moshe bona ke tla nesetsa dijo tse tswang le hodimo ke kana go bana ba Israel bana ba lapile ba le lohatateng ai ba mina ke le jotsa ke re o tsamaya le ntate modimo batla bohlale bo bong le bogoni ha ke tsebe le tumelo e jwang a ke tsebe le nkutlwisisa now tlala ena ya bana ba Israel it was not tlala e entsweng ke baloi ene se tlala e entsweng ke batho ene se tlala e entsweng ke bana ba Israel ba useless but ene le tlala eo yentsweng ke ntate modimo tshokolo eo ba Israel ba ithotseng ka ra yona it was a tshokolo ya ntate modimo a yentseng ka bo ha ke tse mamedi wa nko mamedi ke batla bua le wena ke batla tsatsile na nkutla motho a mametseng hore ke batla re se ke ra kwatela tshotlego kaofela re se ke ra kwatela ditshokolo tseo re leng ka ra tsona kaofela ha tsona because le bohloki bo re itholang re le ka ra bona mamedi wa ka rata ho tsene ke nna go ne ke fane ka testimony ya bophelo ba ka hanyane but I don't want to go there but ke batla o tla tabeng yena it was the plan ya ntate modimo and when o bala Exodus chapter 13 if I'm not mistaken e tla o jwetsa ere ho na le tsele go tshwane eneng e ka etsa bana ba Israel ba fihla ka pelenyana kanana ene le teng eneng e ka etsa hore bana ba Israel ba fihle ha ka pelenyana but modimo chose this one etelele ena le di challenges tse ngata why momamedi because modimo nana le mogwa ba ntlang ho itlhaisa bana ba Israel tsela yana le di challenges tsa yona ene le modimo nana le tsela yana nga batla go itlhaisa ho yona mamedi wa ka ratang ona batla go tlhaisa boholo ba hae ka ra setjhaba sa Israel tlaleng yena tshokolong yena yo bana ba Israel ba itholong ho yona but modimo batla go tlhaisa o batla go itlhaisa mamela e re Bible ya e be verse 4 e re ya ba morena o re ho Moshe ne a re bona ke tla nisetsa dijo tse tswang ke tla le nisetsa dijo tse tswang le hodimong setjhaba se tla nwa se tla tswa se yo thonaka ho lekaneng letsatsi ka leng e le hore ke tle ke le leke ke bone hore na le tla tsamaya ka mola wa ka kapa jwang kapa tjhe now e be re ntho ke rata e utlwa ntate modimo ba ke pompa le mphomo ka pelenyana verse number 4 yaba morena o re ho Moshe bona ke tla le nesetsa dijo tse tswang le hodimong setjhaba se tla tswa se yo thonaka ho lekaneng letsatsi ka leng e le hore ke tle ke se leke ke bone hore na se tla tsamaya ka molao wa ka kapa tjhe bala ngwana rona ka letsatsi la botshelela se tla bokella na ke butla o tla ntate modimo re ya pele o re ke tla le nesetsa pula e tswang le hodimo ke tla le nesetsa dijo tse tswang kae le hodimo ke kopa re mamele ke tla le nesetsa dijo tse tswang le hatateng tse tswang dijo I excuse me mamele tse tswang le hodimo ke tatile haholo hona le mo ke batlang ho mathela teng verse number 10 ke modimo itse ke tla le nesetsa dijo tse tswang le hodimo mame bala yana ha Arone antse a bua le setjhaba sohle sa bana ba Israel yana ha Arone antsa bua le setjhaba sa Israel sa tadima le hwatateng sa sheba le hwatateng me sa bona tlotla ya morena e iponahatsa sa bona tlotla ya morena tlala yani yo ntate modimo aneng a yentse for bana ba Israel ona ba batla mogwa o itlotlisa ho bana ba Israel ona batla mogwa o etsang wa o itlotlisa baneng ba Israel mamedi jwale ha re shebeng ntate modimo o itlotlisa jwang o re ha le lo thona ka nama yane lenke ya letsatsi lena le se la nka fotoro le se la nka now modimo ha batle ba phile ba tseba hore ba tlo phela jwang kae ho sa o batla tsatsing lena
ba phile ka yena le ho sane ba tswe ba ntse ba phela ka yena. And that is why ntate modimo a yentse hore ba ske ba ba le ho lekaneng, because ho lekaneng ho tlo ba tlosa ho ntate modimo ba ne ba tla rela ya ho sena so ba nang le sona, but only for now ntate modimo ba tla bo itlotlisa o ba tla ba rela ya ho yena ka everything. Mo mamedi ke tsebe ke bua le mama, there are time mo mamedi mo re hlokang o bona hano re wa hloka kanti no it does that ntate modimo ba tla attention ya hao, modimo ba tla one on one le wena, modimo ba tla o mo fenako, modimo ba tla o rela ya ho yena. Mo mamedi ke batla bua le motho ya mametseng, ha se ditlala tsohle mo mamedi, ha se bohloki bohle bo ka etsang hore re kwatele ntate modimo. Bohloki bo bong ke bohloki bo ntate modimo a bo sebedisa ho re tlisa le ho rela ya ho yena. Ke yona to show that modimo na batla ba Israel ba rela ya ho yena. O tla o re let's get on come manna for tomorrow. Lo nketsa tsene so that le ho sane le tswentse le relaile ho nna. Let's when it's a let's lebeletse dintho ho nna. Lentse le relaile ho nna ka bophelo ba lona. Mo mamedi leo sengona. Batho ba bang ba sa tsebeng ha ba tsebe hore ntate modimo ba tla batho ba relaile ho yena. Mo mamedi wa ka ratang it's just that ka yona ntho e qeta ho bua hore sometimes we don't understand tsela modimo a sebetsang ka, and that is why re bang angry, that is why re bang bitter, and that is why re backslide, that is why re tlwela ntate modimo, because we don't understand tsela yo ntate modimo operatang ka yona. Ha ke tse mamedi wa nkuwa. Now here's the problem. Ke ne ke bua mantswana ka sonta ke re ntate modimo ho na le nako eo a re etsetsang dintho to survive. Ke a tumetse o kwa. Now when nako ena ho na le nako eo ntate modimo a batlang hore o phile bophelo ba o survive. Wa bona mona bana ba Israel bana ba se ba phela bophelo ba o survive jwale. Why ba survive? Why modimo ba phedisa bophelo ba o survive? Mamedi wa ka rata re tla re qhaqholla o survive ke. Why ntate modimo ba phedisa bophelo ba o survive? Mo mamedi wa ka rata ntlo bo jwetsa why ntate modimo ana ba phedisa bophelo ba o survive. Ke o bani nthayane ya ba tshepiseng yona a so yetse. Come on ntate. A ba so e fihlele. Mamedi kupa le nkutlwe. Nthayane million hand yo ntate modimo ba tshepiseng yona a ba so e fihlele. Ha ba so fihle ho yona. Mamedi wa ka rata, but to show that to ntate modimo ba rata mo mamedi wa ka rata ke yena o ba fanama e tswang le godimo le wa tate o ba fanama o ba file metsi a tswang le fike everything ya bana ba Israel ne sa hlahi mo tsa batho ba bang dine di hlate mara modimo na la le tsela ya o ba provide bana ba Israel, and the reason why ana ba provide ka nako it is because na ba ka ba ne ba survive nako nyena ya tlala. Mamedi wa ka rata ke yena ntse re shapang wena my favorite person, wena my last born ntse re shapang ke the way re bang angry ka teng Satan ya tsa re shebe di modimo dintho tse o re di lebelletseng Yo re skera mo shaba dintho tse o a di etsang tsatsing lena. ai come on ntate. Mamedi me go potsa man Powerful. ana ke potsa man. The reason why batho ba le angry for ntate modimo it is because re matla mane dintho tse re di hlokang, re matla mane di golong tsa rona, re matla mane mo re matla milk and honey. Hai mamedi wa ka rata ke tsa sense o itse o bana ba Israel ke le fa milk and honey but ba so fihle ho yona, but now so la ka ba so ka ba fihla ho yona ntate modimo ba provider today, and a provision yo aba yetsetsang yona e bontsha le rato la ha yo ho bona, e bontsha le rato lo aba ratang ka lona le ha le mona ba se ba lapa ba sutle, but entle ba ntse ba lapa ba sutle ba re ba tla dula ba ntse ba etsa jwang ba survive, ba tla dula ba etsa ba survive ka motho mo ntate modimo etsa tswana le o senjena hona le batho ba survivor, but the way the way go survive the way re sa considering ka teng because ke lo la runa fela imani mo dintho tse re di hloka, re batla di blessing, re batla di chalete, re batla di business, re batla bophelo ba right, re batla eng re batla eng. Now that thing e etsa re ska ra bona modimo dintho tse a di etsang tsatsing lena because re matla dintho tsa. You can imagine if bana ba Israel bana ba batla mona mane ho milk and honey
if bana ba batla mmona bana ba batla mo tlotlisa ha ba fihla Milk and Honey di efforts tsena tse ntseng a di etsa tsatsing bana ba ke ba di bona ene ka bomadi ba bana ba Israel ha ba ka ba di bona mark my words ke a kwala ha ba ka ba di bona di efforts tse nda di mtima di entse and ha ba ka di bona until ka temdimo a re ho Moses ke ne ke planetse batho bana fihla Milk and Honey but ke nkile qeto ba ke ba fihla Kanana yona yena ke ba fileng yona bana ba Israel ha ba fihla Kanana and the talk of why ba sa fihla Kanana it is because bana ba sa gone bona di efforts ya ntate modimo wa ba survivisa as much ba sa sebetse ke bua tsena hona le motho ya survive mo mamelo ka ratang yes how sebetse but you are surviving wa jam yes how sebetse but wa apara you are surviving yes wa sebetsa wa sukula but at least wa sebetsa at least una your own place at least una mo dulante at least una mo robalante but Satan o yentse risk ra di bona dintho tsena hore as much re sukula but we are surviving mo mamedi a karata and if ne re ka understand that ba ya o survive mo mamedi a karata ino tore ne re tlo stop au complain ne re tlo stop au kwatala ntate modimo ne re tlo stop au complain mo mamedi because nowadays bana ba ntate modimo ba complain au feta o le ba ntate modimo and to an extent mamedi we can't even see hore as much re sukula but we are surviving ba ba kai batho ba tlang ho wena ba gallang bophelo ba hao ene ka nako se wena wa sukula ba ba kai mo mamedi batho ba o hlompha and why o hlomphe why o ntso le motle why o sheba like this because you are surviving modimo ntse etsa hore o survive while you are still waiting for your Milk and Honey mamedi ka ratang that is how le mohlokore we must stop complaining sometimes re ke re nkena ka o le bantate modimo o mo leboe ka manna a o fa mona tsatsinena mamedi wa karata o so sa tsebo ho sana tlo ja o na le plan ya ho sana o re ho mo se tsa bana ba Israel ba ska ba nka manna for tomorrow because ya tomorrow ke yaka ke le modimo e taulong yaka ke nna ka bona gore ba tlo survive jwang bakeng sa o sane ke go bo rapela modimo wa ka ya phelang moyo halalela ntato ka lokileng ka lebitso le phelang lebitso le nang le matla lebitso la morena Jesu ntato ka lokileng Satan o yentse re kwatele morena Jesu re kwatele ntate modimo re etse hore re nagana hore ntate modimo a re faila papa we pray ka lebitso la morena Jesu lebitso le nang le matla ya pele re o re tshwarele modimo ka lokileng hore ebe we did not see we did not realize hore wa re survivisa yes ka mora COVID dintho di la tsa change everything ila rila but we are still surviving modimo ka mora COVID there are people ba ile ba hlokahala but runa rile ra survivor but Satan e etsa dintho tsena re ska ra di bona modimo ka lokileng re rapela re ikokobetsa letsatsi la ka shokolela ke rapela setšhaba sohle se shebelletse ke rapela setšhaba sohle sa mametse modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu re hopotsa secret ya Silas le Paulos ba ile ba gauhana le tronko ba gauhana lo sheba but ba tlotlisa lebitso la hao mme tlotlisong ya lebitso la hao modimo ka lokileng wa thaoa wa bula mamati papa we pray ka lebitso la Jesu re fe moya wa Paulos le Silas ba ile ba tlotlisa ka dinako tsa thata ka lebitso la Jesu papa we thank you so much re tshwarele morena Jesu re tshwarele moya halang re tshwarele ka hore we can ha re ka ra gona ho bona le ho tsotella hore wa re survive sa letsatsi le tshabang le le dikelang ka lebitso la Jesu wa Nazareth we thank you so much modimo ka lokile ka boteng ba ho maphelo ga rona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name amen Thank you. Malaitsa khutse ke o ka fa o re amen Dr. November o bua le nna ntate November o monki o re ntate November ke kopa o ska hlola wa lofela show ya ke kopa o ska hlola wa lofela show ya Tuesday please ke bone ka mo o re morning moruti November survival of the fittest we heditse moruti la o ka thula rona re berekisa modimo jaaka grandpa we don't have faith
and in God, but we want the results, miracles that we pray to that. Yo. Thank you, Jesus. Bona batho re berekisa modimo jaaka grandpa ke le bona ka tshwana ke tlhoko batla go nwa grandpa kana go bogole kana so we are also expecting gore ha re rapela modimo a arabe kana go yone of which is not good at all ha kana le tumelo ga tshepa modimo ka dinako tsotlhe re dula re le mo tumelong ka Kristo mo gana o qetile mo Come about only when it's beneficial. Molaetsa khatiso mong o bo fela ke yo re kwala ka ona moruti. Pastor, thank you, Pastor. Thank you, Pastor. O mamesa hantle, Pastor. O mamesa hantle. Ke a leboha, Pastor. Ke a leboha, whole Pastor, ke a leboha. Thank you, Dad. Doctor. Salanka, o so fihli milk and honey. Solanka o soka o fihla milk and honey. Ska ba tloya ntate modimo solanka ntse o survivisa because survival is a sign ya hore o ntse le mohopolong wa ntate modimo. Hence a sa ba tloela hore tlala yena eo ba leng ka ra yona e ba qeta because ona ba bontsha hore as much le lapa but ke ntse ke le hopola tatiswa ke le provider mame di nomoro tsa rona re a kopana sa ne ka 11 ka 11 a tlhoka batho ba tla kopana le ka la matex a phase 3 kapa phase 7 o bo re ya kerekeng ya Pastor November 10 e tsho phase 3 kapa phase 7 o bo re ya kerekeng ya Dr. November 10 e tsho mame di modimo tsa tswela pele lo kolla batho lo fa batho dintho tso ba di hlokang o ntse a tswela pele ho itlotlisa mame lo karata re a kopana ho sane ka 11 a tlhoka ka la matex ya phase 3 kapa phase 7 o bo re o le thoba shopong ya mali tlhabela 10 e tsho mame lo karatang o tla fala ka 150 ya registration 150 ke theotsa hole 150 mame di nomoro tsa rona tso ka re letsang ho tsona ke 078 398 3446 ke a di pheta 078 398 3446 sa di lase ke 079 083 3833 079 083 3833 mame modimo le bless my favorite God bless you. Thank you, Doc. Thank you.